بله تماشاوان هیجان هاجی برز جهاد محمود شیخ محمد رواندیکی بره لجم داعشê ku çarçoveya 8 mehan li cem Daişê girtî mabû herwiha hin kes ji kesokarên wî heta niha çaranivîsa wan li cem Daişê nediyare me mêvandariya wî li stûdyoyê kiriye dem baş birêz Cihad spas ji bo beşdarbûna te dixwazim dest pê tu ji me re behs bikî tu kengî hate girtin û çend heyvan tu li cem Daişê ma تاریخ 19 ددیان 2014 بله هاتنا قرتن جاب صوامع العالية منطقة راس العين السريكانية تغرد سدو بين جو بين شخص بون لو داري قرتن جو داري هجارة برن تل أبيض برن تل أبيض در رجال تل أبيض مان بشتي تل أبيض هجارة نقلة طبقة كرن ما هكيجي الطبقة مان جو داري طبقة هجارة برنا طبقة لو داري على أساس بشتي 6 روجان أو حدثك لو داري بمارتشي وعلى أساس كيف جهاد بقات هندانا بردانا خوجك وانين جمارة فحص نميكة أي شرعيو كي زانه نمي بكي وكي نزانه نمي بكي لو داري جهاد قاتيان بنا دجيان حيشتي و ده شخص نمي نظام بون شوني مامان شيستو 3 شخصي يكون نمي زانن در كابن مباشرة ريا بشتي 6 روجان و ديجي هرنا الشرعية وانا هو بكنا امور الدين والنمي وانا باردن طبعا دفردنا 145 شخص ومياك جبير كرنا قلت وقتها قرتن جن جيب مرة هابون او 6 جن هابون جن وزاروكي شوك اونا لويش ونيل جام صوامع عالي باردان اري حر جنك جيب باياك جو خدي وان فيرا باردان او جنانا وفوكسك جيب باردان جبوك وانا ببه او باردان جي ايدن شون هذا شون تل ابيض جو بشتي برنا طبقه تاكي جهاد چند حيوان لجم داعش قرتي ما 8 حيوان نيفان 8 حيوان نيفان بل براي تجي بترابون نبري منا بسمام منا وكري خالي منا چند مال باطا بترابون او يا بري منا وبسمام منا وكري خالي منا وجيرانك مبمرابو ديجي حمو خلكي كوباني جيب او هاتن بردان حطنها لا او انا حرجناتن بردان جاء انا مالباتي استانه دركتم او كسي كو تدبيجي جيراني وابو او جي نهاتي بردانا او جي نهاتي بردانا او جي جيراني ما نبي خفرها او محمود رشو بن نبيج برامج شو عزت محمود رشو حتى نهات فاضل محمود رشو بن باشا فاضل محمود رشو او جي حانها او فرهاد و نوان كسك درنا كدنا باش حطونها يعني تو آگاهی و پیوندی اتصال وان را کر و نکر نزانن لکدرین الکدرین ابدا تدلیل تاثبات لپیواناتنا حیانی 6 روزه به هفته رابون روزه 6 انا مش هفته قاطیان بسبب انه انما زانه که درکوه انما نزانه جی که هر يعني تهمت سیاسی تو نبود نه حیانی 6 روزه متهم بون انه دوغوتن وان دارنا ورا وان جهه کی عسکرینا وان دارنا حوله کی هرن تدریب ببنایا وان خلال 6 رياضه وان اجراءات خبرن مثلا ترسكرن شكرن اثبات كرن قام عمالا ام تجيه السياسي علاقه مبارتنا انه ام باردن بشتي 6 رياضه يجيكو ام جهاد قاتيان اجاره ملفي ما غيرين ام كرنا اسير الحرب انه باردانا ماتنا لم تبديل ام ورقل ودار ما هكل ورمان ام برن صد تشرين ام سي مانغا جل ودار مان 4 ماه عمل ودار تقريبا كامل بو ام بير النقل ما مجيكرن عمليه كتبديل كتشي بكن تبديل الاسرى وكان باش ودا ميدا مالباطه وسردان وذكر واجوار قوت كو بري جبهه بيجن جبو تبديل الاسرى وديلان انا حياني 4 ماه نهائيا كسكي نزانبو ام صاغ نزانبو امرينا نزانبو ام لكرن تخبر نهائيا سرمتنبو ونراستي اشكنجه راستي تعذيب دهاتن تشتك معامله ورا جواب هر كي تعذيب جهابه هر برشيبون جهابه مع نظام داعش بيلياب تشتك التزام خطنا دستوري خطنا نظام خطنا بله باشه كاكي جهاد دماكو داعش سوريا خلاص بويا وبري خدا قصده وبري خدا بهده نخاسم لباغوزه گندگی بچوکه داوین گند جبن دست داعش هاته رزگار کرن اون چون جام قصده واجوارا گود کا گرتين مال کدرینه روشوان چیه چارنویس وان چیه والله پر خودی ام به حبسیان پر از خان نه سوریه باش حبس درکتم چوما ترکیه جهات ما ویرز هینا چوما سوریه
روجا کسی گفتنه بس گله که پرس کردن جوانا جی پرس کردن نظام جی هبون پرس کردن جی تحالف جی پرس کردن کسی تدلیل و اثباتی نادیوان و نه کسی تشتکی جوان را اثبات کی و تجاوب صریح دادیوان. بله باشه پشتی تو درکتی ام بیشتر کسوکار انت مروف انت لوی دریمان تو نشو جمع پیاده تا جوان را نگود کو شرط و مرجین داعش کو و دم داعش هبون کو تبدیل الأسرى پیاده جوان چه دکود؟ والله وقت تبديل الأسرى محاولة تبديل الأسرى كرون حرد النازماشيان تما وجه أزل جام داعش بو طرفي بيادك وتشد بو من نظام بو داعش يدقو خاصة كما مثلا ام فقص شخص دخازن الجاموان كوينن كو ام بهاف درا بغيرن دقو وا شخصانا كامل ناينن جي جارك يا مهاتن قشت الناس كي كوباني جي ما بين كوباني 20 كيلومتر 25 يعني بيادة بالتزام ندكر وان دقو داعش بيادة التزام نكش بركو أزل جام داعش ولا هي بدك تشد بخبر مجتنا وان دقو انه شخص ما تخازي او انا ناينن جبر ويد دقو ام جي التزام ناكن او شخصك يعني معين هبو دس شاكري هبو دقو شخص نما معين هنا امير نما هنا امير داعش الجام وانا دقو اموانات خازن او انا يجد بين الجام انا يعني شخص انا تك جهاد از خازم تو بهتر زال بكين نوي دمده نه يك بيكي بو يعني كسك بكسك ندهات لا مجموعة كمان معزم ام جاري هاتن دور 3 انسان بون ام جاري دور 5 انسان بون ام دو جارا وانين عملي تبديل وحرد جاراجي تقول نفسي بتشد وانا تقول هي اللي بهذه التزام ناكريا وهي اللي بهذه يجي خدي مرة تقول داعش التزام ناكريا نعم وان دواجي تشي دبو امر نظام از خازم تو تکاز بکی تاکید بکی چند کس بواره بون دوی دمیده 13 اتومبیل بون چند کس بون بداية ام كامل قرتن هناك ام جويدا دهاتن هناك دفوكسي فردا دشون المهم مجموعة ما كامل ام 155 شخص بون خلقي كوباني بون حمو منطقة كوباني بون همي منطقة خلقي كوباني بون اونا شش بشاشان باردان شش جنو شش باو شفيرك جبوان را باردان ام طال 140 هناك مان 145 بون تشتكي واني تقريبا ضبط عدد وان نظانم بس ام وقتها بشتي النميكو ام دقس ما بون ام شيستو سي انسان بهذا ما باشه اكيد جهاد نهار وكم زانن قصد وبهذه هر دم ودم كده قرتين داعش يكون حال جموان سرباز بردن باشه و خانق هادوانا کا بزان بن چارا نویسا مروفین و کسو کاین و چنه کسی کو داعش تینا سرباز بردن کسک تجاوب ناده شکی پرس دکی دو ام تشتکی نزانم کس تجحیان ها یکی جواب که صریح نده نگوتی مثلا مسیری وان یا ساغن یا مرینا یا لنجان فلان جهید حبسه دانا یا لفلان شونینا نه کی دوی نه رسمه کوان نه دنگ کیوان نه اثباتک تشتک کسک تجاوب ناده تشکی پرس دکی اویاد به ام نزانه نل جامانه کلمه نل جامانه خدیار تک جهاد دریا آرکره بانگا خواب بگینه رخصه مافی مروفان بانگا خواب بگینه قصده بانگا خواب بگینه پیده ینکی آلین برپرس داکو چارانویسا گرتین و ورا دیار کردن بانگا خوری سال خوب بیشه والله خواسته کامن و همو کس خودی او حبسیانات دخوازن که مسیری وان بیله ببه او کیجان شخصی کش دست وان درد کهون کانن تشتکیج مرا بکن وان جی وان بیله بکن که ساغن و که مرینا اثباتا که درخن که تشتکی المهم دلیله که خودی وان گینن که خودی وان جی زانب زاری خوا ساغن فلان درینه عملک هیا که در کهون یا جی اثباتک تشتک دلیلک هبه که والله مرینا که خلاص هر کس زانب زاری خوا چون مرو قدش کی سوان چو بله خواسته که ما هر کسی که تشتکش دستوی درد که کانه تشتکی جمالبات و حبسی را بکی که تقصیر نکی خودی وان تمن بکی نه عدد که هنده که مجموعه که پر مزنه گلک سپاس برز جهاد شیخ محمد که رواندیکی بره لجم داعش بو گلک سپاس بو بشتربان تهر وها چند کسوکارین تجی حتی نها چارانویس وان لجم داعش ندیاره گلک سپاس بو بشتربان تا امجی بهینه کو بانگا تا بگینه آلین برپرس